Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mwadusanga kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura Gisoro. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza mbaha ikaze mu biganiro byacu. U Rwanda rwahagaritse amatorero asaga 40 yakoreraga hirya no hino mu gihugu ruyashinja gukora adafite ubuzima gatozi. Nta gikuba cyacitse, ni ibisanzwe. Yenda ibyo bahagaritse n'ibiterane ariko ntabwo bambujije gusenga n'umugore wanjye n'umwana, kandi nabyo binabaye nasengera no mu mutima. Nta n'umurimo w'Imana bahagaritse. Uyu ni Emmanuel Ntakirutimana, umuvugabutumwa wo mu itorero Abagorozi. Minisiteri y'ubuzima muri Congo Brazzaville yatangaje kuri iki cyumweru ko muri icyo gihugu hagaragaye abantu 21 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Naho abantu 10 bahitanywe n'inkangu yatewe n'imvura nyinshi mu ntara ya Amhara iri mu majyaruguru ya Ethiopia. Ayo makuru n'andi twabateguriye ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abantu 10 bahitanywe n'inkangu yatewe n'imvura nyinshi mu ntara ya Amhara iri mu majyaruguru ya Ethiopia. Umutegetsi muri ako gace kabereyemo iyo mpanuka, Tesfaye Wokne, yabwiye itangazamakuru muri iyo ntara ko bamaze gutaburura imirambo y'abantu 4 yari yarengewe n'ibyondo. Iyo mvura nyinshi yaguye ku wa gatandatu ushize muri zone ya Gondari ya ruguru. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko abandi bantu 8 bakomeretse. Abagera ku 2400 bakuwe mu byabo, ubu bakaba bacumbikiwe mu nyubakwa za leta. Ethiopia imaze iminsi yibasiwe n'ibibazo by'inkangu ziterwa n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Ishami rya ONU rikora ubutabazi OCHA riherutse gutangaza ko igihugu gishobora guhura n'amakuba atewe n'imvura nyinshi n'imyuzure. Mu kwezi gushize kwa karindwi, inkangu yahitanye abantu 229 ikura abandi ibihumbi mu byabo mu majyepfo y'igihugu. Minisiteri y'ubuzima muri Congo Brazzaville yatangaje kuri iki cyumweru ko muri icyo gihugu hagaragaye abantu 21 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende. Minisitiri Gilbert Mokoki wabitangaje yavuze ko mu bantu 158 bakekwagaho iyo ndwara bapimwe, 21 bayisanganywe. Abandura iyi ndwara bakomeje kwiyongera mu bihugu byo mu burasirazuba no hagati ya Afurika. Hari kandi abantu bamaze kugaragaraho iyo ndwara mu bihugu bimwe by'Uburayi na Aziya. Ubutegetsi muri Congo Brazzaville buvuga ko iyo ndwara imaze kuboneka mu ntara 15 z'icyo gihugu. Uduce twibasiwe cyane ni Sanga na Lekuala twegereye amashyamba kimeza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riherutse gutangaza ko indwara y'ubushita bw'inkende ari icyorezo gihangayikishije isi. Iyi ndwara imaze guhitana abantu 570 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa. Hagati aho, u Rwanda rwo rwatangaje ko rwashizeho ingamba zo guhangana n'ikwirakwira ry'indwara y'ubushita bw'inkende, zirimo no kugenzura abinjira mu gihugu hagenzurwa ko ntayo bafite. Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda Sabin Nsanzimana yavuze ko barimo gukorana n'inzego z'ubuzima z'ibihugu baturanye n'ibindi bigo mpuzamahanga kugira ngo bahagarike icyo cyorezo. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Abantu 15 barimo abana bishwe n'ibitero by'indege mu majyaruguru ya Mali, ahakomeje imirwano hagati y'ingabo za leta zishyigikiwe n'abacanshuro b'Abarusiya n'imitwe y'inyeshyamba z'abajihadiste bashaka kwitandukanya na Mali. Izo nyeshyamba zirashinja ingabo za leta n'abacanshuro ba Wagner kugaba ibitero bya drone mu gace ka Tinzaounten kari hafi y'umupaka wa Algeria. Zo zivuga ko abapfuye bose ari 21 barimo abana 11. Umuvugizi w'izo nyeshyamba Mohamed El Maloud Ramadan yavuze ko ibyo bitero byatangiye byibasira farumasi, nyuma hakurikira no kurasa ku baturage.
umunyapolitike muri ako gace wavuganye n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP we yemeje ko abamaze gupfa ari abantu 15. Imyaka 8 irashize Mali ihanganye n'imitwe yifuza kwitandukanya nayo. Iyo mitwe imaze kwigarurira uduce twinshi tw'igihugu. Ubutegetsi bwa gisirikare bwagiyeho nyuma ya kudeta mu 2020 buvuga ko bufite intego yo kwigarurira uduce twose turi mu maboko y'inyeshyamba. Leta ishinja izo nyeshyamba gukorana n'imitwe y'iterabwoba irimo Al-Qaeda na leta ya Kiyisilamu. Ubwo butegetsi bwa gisirikare buyobowe na Colonel Assimi Goïta bwamaze kandi kwitandukanya na leta nyinshi zo mu burengerazuba bw'isi zirimo Ubufaransa bwakolonije icyo gihugu. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Abakozi babiri b'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bakomerekejwe n'ibisasu by'Uburusiya byagabwe kuri hoteli barimo mu mujyi wa Kramatorsk mu burasirazuba bwa Ukraine. Undi mukozi w'ibyo biro aracyaburiwe irengero. Icyo gitero kiriyongera ku bindi byagabwe mu bice bitandukanye bya Ukraine byahitanye abasivili 12 mu gihe cy'amasaha 24. Uburusiya nabwo bwatangaje ko ibitero bya Ukraine byahitanye abasivili 6 mu duce tw'icyo gihugu duhana imbibe na Ukraine. Ibi bitero bibaye nyuma y'umunsi umwe Ukraine yizihije ubwigenge bwayo. Uburusiya bukomeje kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Ukraine mu gihe Ukraine nayo ikomeje kwigarurira ibyaro byinshi by'Uburusiya mu ntara ya Kursk. Mu mujyi wa Kramatorsk bakomeje ibikorwa byo gushakisha abakozi ba Reuters bari muri uwo mujyi mu kazi. Kramatorsk ni uwo mujyi munini wo mu ntara ya Donetsk usigaye utarigarurirwa n'Uburusiya. Usanzwe ari wo mujyi ukoreshwa cyane n'abanyamakuru n'abandi bakozi bakorera ibigo by'ubutabazi. Reuters ivuga ko kugeza ubu itaramenya irengero ry'umukozi wabo umwe mu gihe abandi babiri barimo kuvurwa ibikomere. Vadim Flashkin uyobora akarere ka Donetsk yemeje ko abanyamakuru babiri bakomerekejwe n'ibisasu byagabwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri internet kuri wa3.radio.voa.com no kuri YouTube, Facebook na X. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uranenga imyanzuro itandukanye ikomeje kugenda ifatirwa i Luanda muri Angola, aho abayobozi ba Kongo bari mu biganiro n'u Rwanda mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Cyuri Ngoma uvugira umutwe wa FDLR avuga ko badahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ku rundi ruhande umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo wo uvuga ko witeguye ibiganiro na Kongo no gushyigikira ibiganiro bya Luanda. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukran bakomera. Ku nshuro yabyo ya kabiri ibiganiro hagati y'intumwa za Kongo n'u Rwanda imbere y'umuhuza ariwe perezida wa Angola Joao Gonçalves Lourenço byasojwe kuwa 4 tariki 22 ukwezi kwa 8 i Luanda muri Angola. Ni ibiganiro byatangiye ku itariki 20 bifite umugambo umwe nk'ibisanzwe wo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibyo biganiro impande zombi zabanje gusuzumira hamwe nimba koko ibyemezo byafashwe mu biganiro by'ubushize byarakurikijwe. Muri ibyo byemezo harimo nko kuba impande zihanganye zarabashije kubahiriza agahenge kasabwe n'umuhuza perezida Lourenço. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Madame Therese Wagner yumvikanishije yuko ako gahenge kubahirijwe nubwo hari ibitaragiye bigenda neza. Muri ibyo biganiro impande zombi zanzuye ko imitwe yose ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo M23 urwanya ubutegetsi muri Kongo n'uwa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yakurwaho burundu, bityo amasezerano y'amahoro agasinywa vuba na bwangu. Muri ibyo biganiro u Rwanda rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rwakomeje kuvuga ko narwo rubangamiwe na FDLR. Dushingiye ku byatangajwe, impande zose zumvikanye ko uyu mutwe nawo ugomba gukurwaho binyuze mu nzira iyo ari yo yose mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano birambye. Kimwe na M23 umutwe wa FDLR nawo wagaragajwe muri iyi nama ko uri muri nyinshi ihungabanya umutekano w'akarere. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika, Cyuri Ngoma umuvugizi wa FDLR avuga ko umutwe wabo wakiriye iyo myanzuro. FDLR ntabwo zirabona ku mugaragaro imyanzuro na gahunda bijyana no gutsinsura imitwe yitwaje intwaro
ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo na FDLR. Usibye kubyumva muri za media, niba ibivugwa ariko bimeze byaba ari urujijo hagamijwe kwirengagiza ko ikibazo cy'umutekano muke uvugwa mu karere gikomeje gutezwa na leta y'u Rwanda ikomeje kwihisha inyuma ya M23 ifatanyije na AFC Colonel Nanga, nk'uko raporo zitandukanye za Loni zikomeje kubyemeza. Naho kuzanamo ngo guhiga imitwe yitwaje intwaro biri kugaragara ko ikibazo basa naho bongeye kugisubiza ibubisi. Ku bijyanye n'uko muri ibyo biganiro hari impande zitunga urutoki FDLR kubiteza umutekano muke muri Kongo no kuba ari umutwe w'iterabwoba ku mutekano w'Abanyarwanda, FDLR ivuga ko batagira uruhare mu ntambara ibera muri Kongo no mu Rwanda. Twebwe rero nka FDLR tukaba dukomeje kwamagana ruriya rwitwazo leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ivuga idushyira mu majwi igaragaza ko kuza hano muri Kongo ari twebwe ibije gushaka, kuko twebwe ntabwo turi menase y'akarere. Turifuza ibiganiro bitaziguye hagati yacu n'u Rwanda, aho tugomba kwicara tugasasa inzobe ibibazo dufite tukabicokera hamwe. Indi mitwe ishinjwa ni M23, umutwe urwanya ubutegetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubu wishyize hamwe mu cyiswe Alliance du Fleuve Congo, ihuriro riyobowe na bwana Corneille Nangaa Yebulo wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Kongo Seni. M23 yo ku ruhande rwayo ivuga ko itazahwema gushyira mu bikorwa inzira yose igamije gufasha ko amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere hose. Uyu ni bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 mu rwego rwa politiki. Nous soutenons toute initiative. On était à Luanda. Twubahiriza inzira yose yagarura amahoro n'umutekano muri Kongo kuko ntabwo dushaka intambara. Mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize ubwo twari Rwanda twabwiye perezida wa Angola ko twebwe nta kibazo dufite. Icyo gihe nibwo twasinye amasezerano yo guhagarika intambara. Kuva icyo gihe rero ntabwo M23 turatera ibirindiro ibyo ari byo byose bya FARDC, ahubwo ni FARDC idutera kenshi, kandi mpora mbivuga twebwe ntabwo dukora nk'indi mitwe igamije guhungabanya umutekano. Oya rwose, kandi mbisubiremo ko inzira iyo ari yo yose igamije kugarura amahoro tuzayikurikiza. Indi nama y'abakurikirana hafi ikibazo cy'umutekano muri Kongo izabera i Rwanda tariki 29 kugeza ku ya 30 ku kwezi, aho izo nzobere zizasuzumira hamwe uko ikibazo kirimo kugenda gikemuka. Iyi izakurikirwa n'ibindi biganiro hagati y'abaminisitiri bombi b'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bazahura tena ku itariki ya 9 n'iya 10 ukwezi gutaha kwa 9. Umuhuza ariwe perezida wa Angola Joao Lourenço avuga ko nubwo ibyo birimo kugenda bikorwa hakiri imbogamizi nyinshi ku birebana no kumvisha impande zombi guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Tusikilize sauti ya Amerika. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. U Rwanda rwahagaritse amatorero asaga 40 yakoreraga hirya no hino mu gihugu ruyashinja gukora adafite ubuzima gatozi. Abayasengeramo barasaba ubushishozi bwimbitse kuri iki kibazo. Inkuru y'umunyamakuru Eric Bagiruwubusa. Ibaruwa Ijwi ry'Amerika ifite kopi yanditswe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko inzego z'ibanze zisabwa guhagarika imiryango isaga 40 ishingiye ku myemerere. Iyo miryango cyangwa amatorero Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko yakoraga nta buzima gatozi. Ibaruwa ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko ibyo yakoze yabishingiye ku yindi baruwa y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Yanashingiye ku kuba ubutegetsi bumaze igihe bukora amagenzura ku matorero n'amadini bureba tujuje ibisabwa. Uretse urutonde Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yagaragaje rw'amatorero agomba guhagarikwa mu Rwanda, yanasabye inzego z'ibanze ko habaye hari n'ayandi akora mu buryo butemewe yahagarikwaho yabakorera hose mu gihugu. Mu matorero yahagaritswe harimo nk'iryitwa Misiyoni y'Abaruteri muri Afurika ryakoreraga mu Rwanda mu duce dutandukanye hirya no hino. Harimo kandi itorero Ihema ry'Amahoro, Intwarane n'abandi nka Philadelphia Church, Umugeni wa Kristo, Abagorozi n'ayandi atandukanye. Bishop Celestin Seburikoko ukuriye itorero Misiyoni y'Abaruteri muri Afurika avuga ko aya makuru yasomye ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi, ariko ko nta rwego runaka rwigeze rumumenyesha ko itorero rye ryahagaritswe. Ntabwo navuga ngo baraduhagaritse kubera ko
bandikiye uturere. Reka mvuge nk'akarere natangiremo kandi nkoreramo ni akarere ka Kayonza, kandi mfite ibyemezo byabo byose byo gukorera muri ako karere. Icyo gihe rero niba minisitiri yandikiye uturere, akarere k'iwacu ntacyo karambwira, niko kambwira uko byamera, ntabwo ndamenya umurongo wabo mu by'ukuri, nabambeshye. None se ubu wavuga ngo wagenda ku munsi wo gusenga bagafungura urusengero mugasenga? N'ubundi nta nsengero zihari zikinguye ngo wagera ngo urasengeramo ngo urapima ngo urebe ko byemerewe cyangwa utabyemerewe, ariko njyewe n'ubundi ndabona ibaruwa y'akarere ntacyo bari bambwira. Ibyo naba mfite uburenganzira gukora hamwe nabikomeza kugeza igihe babimbwiriye. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu itangazo ryayo ntigaragaza niba guhagarika aya matorero ari ibya burundu cyangwa ahagaritswe mu gihe runaka akazakomorerwa. Ijwi rya Amerika ryashatse ubutegetsi mu nzego zitandukanye ariko ntibyadukundiye. Bwana Jean-Claude Musabyimana, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, yandikiye Ijwi rya Amerika ko adashobora kuvuga kuri iyi ngingo atahawe uburenganzira n'ikigo gishinzwe ubuvugizi bwa guverinoma OGS. Abategeka iki kigo twabagerageje kenshi ariko ntibyadukundiye. Kuri Bishop Seburiko ku Ijwi rya Amerika yamubajije aho bashobora kwerekeza igihe baramuka bahagaritswe burundu. Amahame y'itorero ryacu ntabwo byoroshye kugira ngo ugende wajyemo. Icyo gihe twagisha inama abayobozi bacu ku rwego rw'isi. Ibyo byose ikibazo cyaba cyabayeho cyabataye iwacu gusa, kandi nanone igihugu cyacu n'ubagire nkizera ntabwo bashobora gukora ikintu bahubutse. Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Emmanuel Ntakirutimana. Uyu ni umuvugabutumwa mu itorero Abagorozi, asanga kubahagarika bitazagabanya imyemerere yabo. Nta gikuba cyacitse, ni ibisanzwe. Yenda ibyo bahagaritse n'ibiterane, ariko ntabwo bambujije gusenga n'umugore wanjye n'umwana, kandi nabyo binabaye nasengera no mu mutima. Nta n'umurimo w'Imana bahagaritse, ko twebwe nk'abagorozi umurimo w'Imana no gufasha abakene, no gufasha imfubyi, no kugemurira abatagira bagemurira ku bitaro, twubakira abapfakazi, twita ku mbabare. Ntabyo bahagaritse, tw'umurimo urakomeje, nta ngorane dufite yikomeye. Bishop Seburiko ko mu baruteri agasanga mu guhagarika no gufunga insengero, kiliziya n'imisigiti hagombye kubaho ubusesenguzi bwimbitse. Ubundi ntabwo ari byiza gufata abantu bose kimwe. Ni byiza ko umuntu areba ku giti cye, niba ari itorero rireba ku giti cyaryo, niba ari abarikoramo bareba ku giti cyabo n'icyerekezo cyabo, abatanyuranije n'ibyo twifuza ko umuturage byagezwaho bitabangamiye politiki y'igihugu cyacu. Iki cyifuzo cyanjye ni uko umuntu yahabwa uburenganzira agakora, ariko bimaze kureba n'ubundi neza n'inzego zibikwiriye. Ariko nanone ntabwo navuga ngo abantu bose nibavuga ngo turashaka kuba abaganga, ubabwire ngo turabemerewe gutangira za farumasi, umuntu atazi no gutandukanya parasitamoro n'ubundi muti uwo ari wo wose, nanone sinabyemera gutyo. Nanone ni igitekerezo adahabanyaho na Ntakirutimana wo mu Bagorozi. Wagira ngo yenda ubuyobozi nk'uko busanganye ubushishozi bavangura abo bakora ibyo badutandukanye, ko twebwe nibaza ko mu mirenge mu tugari bababajije bari abafatanyabikorwa babo beza babafashije kubakira abakene. Uwavangura ntahuze ababi n'abeza byadufasha. Ibyo guhagarika amatorero bibaye nyuma y'uko hari andi matorero aherutse guhagarikwa gukorera mu Rwanda, arimo umuriro wa Pentecote na Ebenezer Rwanda. Ubutegetsi bwayashinje kuba amacakubiri mu Banyarwanda. Kugeza ubu mu Rwanda kandi harabarurwa insengero za kiliziya n'imisigiti bigera mu 8,000 bimaze gufungwa. Ubutegetsi bukavuga ko bitujuje ibisabwa. Hari kandi zimwe mu nsengero zigera muri 55 zashyizwe ku rutonde rw'izigomba gusenywa, ziherereye cyane cyane mu majyaruguru y'u Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse gutangaza ko bamwe mu bayobozi b'aya matorero babeshejweho no gucucura rubanda utwabo aho kubaganisha mu nzira iboneye y'iterambere. Akibaza uburyo abantu yise indindagizi barindagiza abandi bagakurikira buhumyi. Yanatangaje ko nibiba ngombwa amatorero n'amadini azashyirwaho umusoro. Kuri radio Ijwi rya Amerika mu makuru ya siporo n'imikino mu Rwanda, mu mupira w'amaguru marushanwa ahuza amakipe yo muri Afrika, ikipe ya APR FC yasezereye Azam FC yo muri Tanzania, naho Police FC ikurwamo na CS Constantine yo muri Algeria. Jean-Claude Munyandinda adufitiye inkuru irambuye. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize mu irushanwa ryo guhatana igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere iwayo, ikipe ya APR FC yari ifite akazi katoroshye kuko yagombaga kwishyura igitego 1-0 yari yaratsinzwe na Azam FC Dar es Salaam muri Tanzania. Mu mukino wo kwishyura wabereye kuri Stade National Amahoro i Remera, ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yerekanye umukino usukuye. Mu gice cya mbere cy'umukino, Azam FC yahisemo kurinda izamu itekereza ko impamba y'igitego 1 yari ihagije. Iyo mpamba yaje guhinduka iyanga kuko APR FC yafunguye amazamu ku minota 45
gice cya mbere ku gitego cyatsinzwe na Jean Bosco Ruboneka. Mu gice cya kabiri abasore b'umutoza Darkonovic bakajije umurego bavuga ko gahunda ari ugusezerera Azamu FC. Igitego cya kabiri cyatsinzwe na Gilbert Mugisha nicyo cyarangije akazi. Abakinnyi ba APR FC hafi ya bose bagaragaje urwego rwo hejuru muri uyu mukino kwa gatandatu. By'umwihariko Yusuf Dauda, Lamine Ba, Jean Bosco Ruboneka, Tadeo Rwanga, Claude Niyomugabo na Gilbert Mugisha berekanye ubuhanga n'ishyaka ridasanzwe. Ku ruhande rw'ikipe ya Azamu FC, abakinnyi bayo nka Jibril Sila, Faisal Salum, Yannick Bangala, James Akaminko na bagenzi babo bagaragaje urwego rwo hasi basigara ku mazina gusa, ariko mu kibuga nta kajyamo. Ibyishimo byari byose ku bafana b'ikipe ya APR FC bavuga ko biteguye kongera guhangana n'ikipe ya Pyramid FC yo mu Misiri yabasezereye umwaka ushize ibanyagiye urungano rw'ibitego 6. Ikipe yagira komeye kuva ku muzamu ukagera imbere. Twaraguze pe. Azamu urabona yaje ikini defanda ko yabonye igitego iwayo yaje defanda. Ariko twego twarekuye turataka. Oho ikipe izatwumva turayisezera koko kiragiye abakintu bite nako ariwe tugifite. Urabona kamwe twaguze neza. Omwe abakinnyi bose bari tayari. Ahubwo reka nkubwire. Muyarwara cyo mugana avuga ngo burya sibuno. Burya ntago ari buno. Birabigira ngo ndashaka piramide burya si buno burya ntabwo nayo mfite abakinnyi bahagije, ariko abakinnyi naraguze kuva mu izamu kugera imbere Mamadusi bavigete Mbahoma. Mu gihe APR FC ikiri mu byishimo byo gusezerera Azamu FC, ikipe ya Police FC yo irimo kuririra mu myotsi. Iyi kipe y'urwego rwa polisi y'u Rwanda yongeye gukubitwa n'itagira amazi ejo ku cyumweru kuri stade yitiriwe Pere Nyamirambo. Ni nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya CS Constantine yo muri Algeria mu mukino wo kwishyura mu majonjora y'ibanze yo guhatana igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Uyu mukino warangiye CS Constantine itsinze Police FC ibitego 2-1. Ibi bitego byiyongera ku bindi bitego 2-0 CS Constantine yari yatsinze Police FC mu mukino ubanza wari wabereye muri Algeria. Police FC itagishimwa kabiri yahise isezererwa itarenze umutaru. CS Constantine yayisezereye mu cyiciro gikurikiraho izahura n'ikipe ya Nsoatreman FC yo muri Ghana yakuyemo TP Elect Sport yo muri Chad. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Tukivuga ku marushanwa ya Afrika, ikipe ya Vitalo yo mu Burundi yasezerewe na Young Africans yo muri Tanzania. Rukinzo isezerera Hosid Sport Club yo muri Somalia. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. I Dar es Salaam muri Tanzania, aho imigwi y'u Burundi yakirira inkino mpuzamakungu, niho Rukinzo yakuye intsinzi ibitsindo 2-0 bw'umugwi wa Hosid Sport Club yo muri Somalia. Mu rukino rwa mbere, Rukinzo umugwi w'igipolisi cy'u Burundi wari wanganije ubusa ku bundi n'uwo mugwi wa Hosid. Kubera iyo ntsinzi, Rukinzo yaciye ironka uburenganzira bwo kuzitabira intambwe igira kabiri y'ayo mahiganwa ya Afrika ahuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo Confederation Cup. Umumenyereza wa Rukinzo Mibura Abubakar ati n'umunezero ntangere, amenyesha ko muri izo nkino zibiri be n'abakinyi biwe bahigiye byinshi. Abakinyi bacu bataramenyereye amahiganwa nk'aya twagiyemwo, ko ni ubwa mbere bo bashoboye kuyajamwo. Abakinyi b'iwacu kandi basanzwe batamenyereye gukina mu masaha twakinyiye ko mw'ijoro, ariko rero nibaza ko ikiba twakuye nuko ubu turavye maci twatanguye n'iyejo yo gusubiza habaye budasa. Nibaze ko hariho experience bahakuye. Mu rukino rwo ku ntambwe ya kabiri, Rukinzo izotana mu mitwe na Club Sportif Sfaxien yo muri Tunisia. Uwo mumenyereza amenyesha ko bagiye guhura n'umugwi ukomeye cyane, ariko ngo ntabwo bagiye kwitegura. Umugwi tugiye guhura wo muri Tunisia ni umugwi ukomeye cyane, nibaza ko ufite amateka adasanzwe. Ntibisigura ko twateguye match y'iyi ekipe yo muri Somalia twakinye kandi tuzotegura iyo yindi yo muri Tunisia. Tuzobanza tugende twige turabe ukuntu bakina, turabe uburyo bwabo, tumenye ingene dutegura umugwi wacu wa Rukinzo. Byose birashoboka mu mupira w'amaguru. Ivyo Rukinzo yashitse ko Vitaro yoyo kabaye agahomera munwa, kuko mu nkino zibiri yakinye na Young Africans yo muri Tanzania yatsinzwe vyose hamwe ibitsindo 10-0, ibitaheruka ku migwi yo mu Burundi. Naho Vitaro yakinye n'umugwi ukomeye mu mwaka uheze wageze ku rukino rwa nyuma, ivyo bitsindo abakunzi b'uwo mugwi bavuganye n'Ijwi ry'Amerika babona ko ari umurengera. Bati n'umubabaro n'agahinda
ariko bakaba berekana n'ivyohinduka kugira umugwi wabo ntuzongere kubakoza isoni muri kazoza. Gutsindwa ntuho vyakira neza, ibintu vyinshi cane mbona vyokosorwa. Murabona ko imigwi yacu ikenye, mu gihe cyose ata mafaranga arimwo bizogora ko dutera imbere. Urabona ko shampiyona y'Uburundi iracyari hasi, irabutse abantu bayitera inkunga no kutagira ikibuga biza bisongera isibe. Ntacyo twakiriye neza kabisa, abantu barerekeye muri komite executive ya Vitalo turondere ataki, nta disi dufise, nta nefu dufise, na hagati dufise kabisa. Turondere ivyo duza gutangurira shampiyona, turabe ko twamaze kugira ibintu bishoboka muri football kandi muri Vitalo y'iwacu. Yabaye amateka mabi ku mugwi wacu, turababaye kandi nta muntu n'umwe akunda Vitalo vraiment atababa n'ibyo bintu byaraye bitubayeko. Leta dufasha kuri ivy'ama de loisi de sponsoring n'ibiki kugira ngo imigwi yisununure, turonke abantu bafasha imigwi bashiramo uburyo mu migwi. Mu mupira w'amaguru kandi mu mpera y'ino ndwi irangiye, Etienne Ndayiragije umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu w'Uburundi intamba mu rugamba yarashize ahabona abakinyi 30 azifashisha mu nkino zibiri zo kurondera imigwi izitabira igikombe ca Afrika cyo mu mwaka wa 2025. Muri abo bakinyi 3 nibo bakina mu Burundi mu migwi ya Vitaro, Aigle Noir na Musongati. Mu bihugu vya Burayi havuye abakinyi 7, nayo ku mugabane wa Afrika hahamagawe 13, harimwo 6 bakina mu Rwanda mu migwi ya Polisi, Rayon Sport, AS Kigali na Gasogi United. Igenekerezo rya 5 z'ukwezi kw'icenda Malawi izo kwakira Uburundi, nayo ku itariki 9 z'ukwezi kw'icenda nyene Uburundi buce bwakira igihugu ca Senegal. Urwo rukino ruzoberaho nyene muri Malawi kubera mu Burundi atakibuga cemerewe kwakira inkino mpuzamakungu gihari. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.